giro da agosto, probabilmente non torna a casa, ma è stato venduto in una decina di paesi, tra cui Germania, Inghilterra, molti paesi anche fuori Europa, eccetera. Spagna, Russia, la HBO l'ha preso in America Latina, Brasile, in trattativa con Corea, insomma. L'Italia è il primo paese in cui esce, quindi una volta tanto il nostro mercato, che è un po' pigro e un po' stordito, sta un po' avanti a tutti, e quindi di questo appunto abbiamo detto Ruggero Di Paola, che è anche un regista di questa High Moon, che ha un lesione piuttosto interessante, e esordisce per l'appunto con questo film. Passo subito alla prima domanda e poi naturalmente sono disponibili alle vostre. La tragedia greca. La tragedia ha sempre un momento anche di purificazione. Mi sembra invece che il regista abbia molto abilmente cercato di evitarla dopo aver portato tutto in quella direzione. Alla proiezione di ieri che abbiamo fatto al Maxi, tutti quanti gli spettatori si chiedevano cosa succede dopo, cosa succede, diciamo, se Alexandros dovesse scrivere il seguito, diciamo così, di questo film. Quale sarebbe? Η τραγωδία η ελληνική έχει στο τέλος πάντοτε ένα μέρος, μια κάθαρση. Ενώ πήγαινε η ταινία προς μια κάθαρση, στο τέλος της ταινίας, δεν τη δείχνει στην κάθαρση. Αν γυρνούσε στο δεύτερο μέρος της ταινίας, δηλαδή τι συμβαίνει μετά, και πάρα πολλοί από χθες την προβολή στο Max αναρωτήθηκαν για αυτό το πράγμα, τι θα συνέβαινε? Για μένα το φινάλε ούτως ή άλλως είναι διφορούμενο, δηλαδή είναι ανοιχτό. Από εκεί πέρα, εγώ καθαρά, αν θα το... Δεν θα έκανα ποτέ καταρχήν ένα δεύτερο μέρος, αλλά αν έκανα θα προσπαθούσα να εντείνω περισσότερο τη σκέψη πίσω από την ταινία ότι αν δεν σταματήσει αυτός ο κύκλος της βίας, αν δεν αποφασίσει η μητέρα δηλαδή να σταματήσει αυτό το κύκλο της βίας και της καταπίεσης, η ταινία θα συνεχιζόταν με εξουσιαστή τη μητέρα φυσικά σε άλλο επίπεδο και σε άλλα επίπεδα, όπως πιθανόν να οδηγούσε επίσης τις κόρες στην πορνεία, ακόμα και το γιο. Είναι ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά στην πραγματικότητά μας. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το φινάλε είναι ακριβώς έτσι, που παρόλο που η κάθαρση έρχεται μερικώς, έρχεται πολύ καθυστερημένα και δεν ξέρουμε αν τελικά αυτός που αποφασίζει να σκοτώσει τον πατέρα, η μητέρα δηλαδή, αν τελικά περίμενε τόσα χρόνια για να λάβει την εξουσία ή εν τέλει αποφάσισε να πάρει την δικαιοσύνη στα χέρια της. Il finale dice è molto ambiguo e molto aperto, come avete visto nel film. Prima di tutto lui non farebbe mai una seconda parte di questo film, però se l'avesse fatto forse avrebbe cercato di continuare questo suo discorso del fatto di spezzare questo ciclo di violenza che si era creato. Perché non, oppure avrebbe continuato su questa strada, nel senso che questa purificazione di cui parlava Mario è una purificazione che arriva troppo tardi, perciò non si sa se è stata fatta da parte della madre perché lei alla fine diventa giustiziere e prende la giustizia in mano, oppure vuole semplicemente continuare dal suo punto di vista la parte del carnefice, perché non è improbabile che lei continua a far prostituire le figlie, magari anche il ragazzo. Sono cose che succedono nella società di oggi molto facilmente, chissà che cosa potrebbe succedere. Senza microfono, ma tanto si sente. Claudio Contarini, buongiorno. Volevo ricollegarmi a quello che aveva detto Mario Sesti sul finale, sulla tragedia greca e sulla Catarsi. Innanzitutto faccio i complimenti al regista e agli attori per questo magnifico e ravvicinante film. Volevo chiedere a proposito, io ho un unico appunto da fare. Secondo me il film aveva un finale bellissimo quando la moglie pulisce il coltello, non si capisce se lo ucciderà o meno, e poi improvvisamente si trova a mangiare il gelato col cucchiaino. Ecco, se aveva pensato di concludere il film lì, mantenendo questa ambiguità piuttosto che fare vedere proprio l'uccisione del marito. Cioè, sembra una sorta di concessione, tra virgolette, fatta allo spettatore un po'. Ρωτάει γιατί δεν σταματάς από αυτό. Ναι, ακριβώς, γιατί αν ήθελες να βοηθήσεις το θεατή για να απελευθερωθεί λίγο περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι το φινάλε του Παγωτού
Ήταν μια σκέψη που ήρθε από πολλές πλευρές, αλλά εμένα δεν με ικανοποίησε ποτέ. Θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία λύση, ένα πολύ ωραίο art house ευρωπαϊκό φιλμ, αλλά για μένα δεν έφτανε, γιατί ακριβώς η τελευταία σεκάνης μετά το θάνατο του πατέρα είναι για μένα η απόλυτη ολοκλήρωση των χαρακτήρων της Ελένης και της μητέρας. Και θεωρώ ότι σαν νέος σκηνοθέτης είχα την ανάγκη να πάρω θέση στα πράγματα και να τοποθετήσω αυτό το ανοιχτό φινάλε κατά πολύ διφορούμενο, αλλά την άλλη και πάρα πολύ, αν το διαβάσει κανείς σημειολογικά, είναι ξεκάθαρο. Για μένα το φινάλε όπου η μητέρα αποφασίζει και το βλέπουμε και πιθανόν για μένα είναι σαν μια νεκρική μάσκα στο τέλος, αλλά κυρίως η Ελένη, η οποία από τη μία αποδεσμεύεται από τα δεσμά του τύραννου, αλλά από την άλλη χάνει την αγάπη της και τον έρωτά της. Οπότε είναι η απόλυτη μέση είναι η Ελένη. Είναι η γκρίζα ζώνη που πάλι είναι στη μέση μεταξύ της νέας γενιάς και της μητέρας, και η οποία θα μπορούσε να κάνει την επανάσταση λέγοντας όχι, δεν κλείνω την πόρτα, ή φεύγοντας, αλλά παρά τα αυτά υπακούει στην εντολή της μητέρας. Il finale poteva essere esattamente quello, cioè il gelato proprio. Da molte parti è arrivata questa idea. Satan Parable sarebbe molto bello finire così, però sarebbe un film molto intellettuale, molto art. Lui è un giovane regista e voleva fare qualche cosa di più, voleva portare quello che gli piaceva di più, quello che permetteva al pubblico di essere anche un po' più comprensibile per il pubblico, avere una scelta finale, perché poteva la protagonista Eleni, interpretata da Eleni, stava sempre in quella zona grigia in mezzo e continua a stare proprio in quella lì, perché la madre poteva dire poteva aprire la porta e andarsene, mentre la madre prende il posto del padre e dice chiudi la porta a chiave e quella porta rimane chiusa. Για μένα εκείνη τη στιγμή η Ελένη είναι ο θεατής. Η Ελένη είναι η προσωπική ευθύνη που κανείς πρέπει να πάρει να αποφασίσει το αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει σε αυτό το κύκλο της βίας. Per lui in quel momento il personaggio di Eleni è lo spettatore. Lo spettatore in quel modo deve decidere che cosa deve fare, insomma viene responsabilizzato in qualche modo. Sento che Francesca